Gagayem aman nalon ken mangalap adtuyen ti programa a DA Car Agritungtungan. Plataporma para iti baro a damag. Programa ken istorya ti baligi dagiti mannalon ken mangalap. Sagot kada kayo ti Department of Agriculture Cordillera. Pada-pada tay adenggen ti timek dagiti mannalon ken ti komunidad. DA Car Agritungtungan. Ket ita adtoy ti angkorman nyo. Good morning. Papagayang may idang buybuya ka nagdangdagan to dito programa tayo nga DA Car Agritungtungan manipod iti Department of Agriculture. Ito mo tayo biyang Jovelyn Valenciano tinkay makadkadwa. Kadito tayo nga gundaway apo to dito programa tayo kat intay makapatpatang iti may isang nataraki niya. Taga Mountain Province po tang dati kami so nga nataraki ko na tayo nasaririt anya nga presidente iti Gumawisan Mapako Farmers Association all the way down dito ay pinokpok Kalinga ngay kat intay dinano ni so natapletika sa ngay kat intay maamuan no anyamot dito ay kasla nga naaramidan kan makuna nga pakaistoryaan iti maysa nga asosasyon nga dagitoy da ngay kat to be honest so da ngay kat kuna tayong beneficiaries manipod iti Department of Agriculture Cordillera. So sakbaya po nga naman talantanan wano na ibinsa-binsa no kasano nga nabuangay daytoy asosasyon da ngay kat ikantay man iso na iti gundaway nga kumablaaw kadag iti agbuybuya ka nagdangdangag iti iti programa tayo nga DA Car Agritungtungan. Naimbagag sapam Sir Melvin Lee Ramos Mangwag. Morning, sir. Good morning, ma'am. Kasama kita iti listeners. And watchers. And watchers. Yeah, ito na ito programa tayo. Okay, sir, dito association anyang Gumawisan Mapako Farmers Association. Mabalin ba nga pakiistorya mo kada kami kan kada ito the watchers tayo, dagiti buybuya, kan dagiti listeners tayo. Kasano sir nga nabuangay daytoy nga association nyo? Anya iti purpose na kan syempre anya mo dadya ko na tayo nga dream wano mission vision na daytoy nga association nyo. Sir Melvin? Okay ma'am, dito association mi nangrugi iti October 20 2020 gapo iti tawag ti dream ti association mi na makatulong kadag iti farmers isong inaramid mi daytoy nga association tapno makatulong kadag farmers mi actually kaslangay nga na dalang iti nang iba kinyak nga garamid tayo man iti association tapno ti kastamat ket makatulong kanya may makatulong iti amin nga farmers. Way back, actually way back 2019. Yung medyo nasa dotana year 2020 santo lang slangan nagagitanak kanang aramid amin ti papeles na tatanin register mi iti DOLE then TA nga na nabuo ito yung association nabuo dito yung association. Sir, sakbay nga ko na tayo nga going further no anya tinaging achievements or kana dayto association nyo. Kunam na buwangan dayto earlier of 2019 pero yes, hanga nag-succeed DJ kumbaga is natenga kung natilanganan but 2020 anya DJ nakitam nga rason kahit kung man nga maamuan sir amo tayo nga hamong ayimot nga ibaga DJ tapno ti kasangay kat kaslangay nga isumot lang iti pagtuladan dagiti dangdang nga nagbuybuya tatanang nang rona dagiti dahan pay nga miyembro iti maysa nga association or para kadagi DJ mayat nga mangbuangay iti maysa nga association anya sir DJ kunak nga nang encourage kanyam ta di ba nabaybay amon di 2019 anya diyan nang encourage kanyam nga bangunom
kumbaga is biagam nya daytoy nga association nga nirugyami di 2019 kat nalagip mo nga inactivate ko na to by di 2020 mabalin ba sir nga maamuan tayo No niya iti rason Ano? Iti may isang rason ma'am iti nuapay nga binuumi daytoy nga nagana nga association. Kaputa makita dagiti farmers bingay ket medyo marigatan da. Actually iti panagtalon. For example dagiti nagana marigatan da ngay nga karkaro dagiti interventions dagiti makinarya dagiti seeds marigatan da ngay ma'am nga pa nga gumatang nga po iti kangina iti inputs so nga nakita nga noon nga taagbo tayo to association tapos ni kastakit maka dawat tayo iti tulong from Department of Agriculture tapos no ti kastakit bumaba nagiji expenses yung naganan agtalon kinda dumabay kat kunada okay sige kunada so nga na-start mi ma'am day nga association. Okay sir, before that, anya gamin dyan nakitam nga pagsiyaatan no adda iti association. Okay. No adda ngayon nga iti association kas langay mas na pigsa nga nagana makadawat ta iti tulong iti Department of Agriculture kinda dumapay nga line agencies iti gobyerno. So, siguro, naipalpalapayag kanyam, nang nangagam nga, adda dagi jay da, kuna tayo nga makaawat iti intervention. Ma'am. Nga, nga maapay di na dumahaan. So, siguro, kunam nga, apay nga ni Mr. Pedro, kuna tayo, apay nga, danaala na nga kasoy, danaala na nga, bin-i ti mais, bin-i ti pagay, apay ni Mr. Juan ket awan. So nakita ti difference na nga ni Pedro ket member ti may isang association, ni Juan ket haan nga miyembro. Ma'am. So di ba ti may isang kauna tayo nga nag-encourage kanyayo tapno ti kasakat mang buo ta apay nga isuda maka-adat intervention da samantalang kanyayo kataan. When ma'am may sabi dyan nga nagana nga rason nga nang-encourage kanyami tapos kasta makadawat kami iti niya na dyan intervention from the Department of Agriculture. After nga nabuangay daytoy sir daytoy association yung gumawisan Mapako Farmers Association. Anya dagijay the first step nga inararamid yo. Tapno ti kasangay ket ako nata yung maka-avail kayo kadagiti interventions manipod iti Department of Agriculture. First step siguro ma'am ka Jenny Niratan Anya digijay ko na tayong inaramid pa iti association nyo. Kasi hamot nga basta-basta nga makadawat kayo, di ba? Or hante ko na nga gaputan na bukol da di association yun nga ikot datuyon, dagiti intervention sa mapan ka na kayo. Kanya DJ ko na tayong inaramid iti top management o da kayo nga mga idadaulo iti may isang association nyo tapno iti kasta nga ikot maka-avail kayo kadagitoy da nga interventions. Okay ma'am. First nag-meeting nga iti association ma'am. Nag-meeting kami. After nag-meeting tinungtong mi anya ba iti kailangan iti association nga dawatan from Department of Agriculture. After day nga dati nagtatungtungan mi nagramit kami ma'am iti board resolution na pinirmaan amin iti officers. Tapos nagala kami iti endorsement from MLGU from province. Then sa amin ito yung submit ma'am ijay ko regional office ti Department of Agriculture. Sir, anya DJ ko na kayong first niya ako nang nag-meeting kayo
So napagtutungtungan nyo no anya digijay kasapulan iti association. Now anya digijay da napagtutungtungan nyo nga isu iti kuna tayo nga inyaramidan nyo iti board resolution nga request iti Department of Agriculture. For example, Ma'am Jenny ko, four-wheel tractor. Okay, Ma'am. Jay, no, during meeting kami ibagbag kinya, update ko kinya dan nga pa iti kasapulan nga dawatan ito yung intervention from Department of Agriculture. So, the first kunada nga, mostly kinya da four-wheel tractor. Iti bagada. So, the number one nga nagana nyaramidan mi ti board resolution is the number one nga in dawatan ni EJDA. Oo. So, is it granted? Yes, ma'am, 100%. Ayun. So, kaano nga na-receive you dito yung intervention, sir? Way back 2023. 2023. Yes. So, adad itikos lang ko na tayo nga ag 3 years na niya. Okay, ma'am, ag 3 years. When they nga interventions. Now, istorya man sir no anya iti nakita nga difference kuna tayo idi nga da kayo kan dagiti members yo ngay ket doing the manual or manual labor kuna tayo iti panagtalon iti panagmula iti mais and then ikumparam iti after nga naka-receive kayo ti four-wheel drive tractor nga iso iti usaran iti associations yu tatta. Anya iti difference na DJ sir? Ma'am, ti number one nga nagdumaan na iti first nga one pa iti four-wheel tractor iti association mi. Nakasi kami nga mapan agbiro. Agbiro iti private nga tractors nga apan nagtraktor iti kidagiti talon mi dagiti kumpuman mi. Hanpay nga sigurado nga naganan. Nga umay da nga dagos kasi orahin nyo ti schedule. Dahil nga ma'am iti difference na. Medyo mabayagan kami nga agmula kapo iti kinaawan iti traktor mi idi. Tatan gaputa dati traktor mi datta anytime nga no kuna dagi members nga traktor matraktoren nga dagos dagi talon dagito ni bangkagda. Actually ma'am gamin duwa ti traktor mi. For rice kin for corn. Oh, so duwa iti na avail yo. When ma'am when? Good for rice and good for corn. Okay. Sir, ijay nga observations, ijay bagam kot kumbaga marigatan kayo idi syempre awan ti traktor yo mapang kayo di other barangay siguro do sino dagiti traktor na alanganan nya medyo alanganin pa yung minsan kumbaga is lumabasan DJ sasagana land preparation tayon awan pay no di syempre tiramidan yun manual nya kumbaga is manual laboran tapno maaramid syempre amok nga dito'y gaming kat naglalawa iti ko inya iti taltalon nyo. Okay. Now, in terms of, so ngas lang nga DJ, in terms of financial, sir, kasano mo ikumpara DJ finances you or expenses you before and after? Iti finances mo, ma'am, dakkel talaga iti difference na. Kasi iti private, iti awan pa iti traktor mi, no, for example, ti 1 hectare, iti corn, katagsingir da iti 3,000 pesos per hectare. Per hectare. Ayan. No, i-tractor da DJ. Awen, ma'am. No, da kami tag-tractor, iti members mi, ti singirin lang iti co-op ka 2,500 pesos. Tapos, no member pa, syempre member, no minsan ada iti bayad nga dagos, no minsan ada iti kaslang
utangin na pay lang. Mm. Okay, ma'am. Dahil pag mayroon na nga da iti traktor mitatan kasi syempre hamot nga nakasagana pa man iti pagbayad ng mga santi members. So ngay katungtong na nga pay mabalin nga numalpas iti harvest. Okay lang, oo. anak. Basta importante nagana bayadan yung turn of harvest. Okay, ma'am. Awan interest na din, sir. Awan, ma'am. Ayun. So, pero dagijay da sir ngayon patpatong palyo nga strategy. Is it nagaramid kayo ba iti policy nga iso ti nagbasaran nyo iti dayjay nga strategy nga inpakpakat yo kadag iti members yo? Well, ma'am. Actually, nag-meeting kami matlang iti kwa dagijay collection iti fees. When from J tractor, dua nga tractor and J hand tractor. Kasi J tractor man kasi mga no membro 2,500, the non-members mga 2,800 to 3,000 ma'am. Oh. Both are J for rice and corn. Corn. Okay. Tapos J hand tractor ma'am, nagmi-meeting kami. J man hand tractor kat kunada. Dito kami ma'am, medyo itikis la 1 hectare iti hand tractor, mga 1,200. 2,000. 1,200 ma'am. 1,200. When hand tractor 1,200 ito per day. Per day. Okay. Yung ti ko na piman tingi members, mostly kanya dang mangibaga. Takilunay. So what no kaya niya pagbubutusan tayo kunak. Hindi pinagbubutusan mi. Kas lang nga nag-lower so na iti 300 per day ma'am. 300 per day. Per day. For the members. From 1,200 nga proposal, nagbalin nga 300. 300 ma'am. Win. Kasano nga di expenses na DJ, kumbaga di diesel na, kung na tayo nga tangdan mo tayo operator. Kuan ma'am, di 300 per day kas lang iso lang iti sumunod na mapan iti co-op. Di expenses na nga diesel kin operator bagi member dahil ma'am. Ay, okay. So, kumbaga, di 300, ison itikas lang sumrog iti co-op for the maintenance. Wait, ma'am, wait. But for DJ magastos nga krudo, kan DJ tangdan, kung na tayo di operator, bahalan ni J member nga agpa-traktor. Yes, ma'am. Ayun. Hand tractor day, ma'am. Hand tractor one. Ma'am, wait. Oh, so okay naman yun sa all members. Okay, ma'am, wait. Nagbubutusan may ka iso ti majority ko na. Oo. Ako na da. So, yung ka natataba, sir, kat kwa, iso di iti ipat patong palyo. Wait, ma'am. Di nga kulit niya. Fee, iti hand tractor. Okay. So, iti DJ, sir, nga inaraaramidin nyo, anya iti nakita yung nga impact na on the part of the members kun as ita kayo nga association. Ma'am, dakil iti impact na iti members kasi no land prep iti pagrian land preparation anytime nga ma'am nga mapandalan di hand tractor nga naganan nga gamitin kita nga hand tractor para iti land prep da langay nga nalaklakatatan kasi dati gamit nga naganan nga mausar da ikumparam iti nga awan polos iti gamit iti association. Ayun. Pero syempre kung na tayo manood na dyan traktor yo. Duwa. Okay. Duwa mo dyan traktor, duwa mo dyan Duwa jay 4-wheel tractor. 4-wheel drive tractor yo. Manood member user. Mga as of now, ma'am, 75. 100? 75 lang, ma'am. 75. Yes. Now, kasano yung kasano nga makater amin tayo duwa nga hand tractor kundi duwa nga 4-wheel drive tractor tayo 75 nga members yo nang rona sir no syempre no panag land preparation di panagmumulaan ada dagi agigidan. Tama? Okay, ma'am. Well, kasano nga makater amin daytoy if in case ada dagitoy da agigidan nga umay mang bolod iti daytoy nga kagamitan. For example lang di 4-wheel tractor iti pangcorn. Is schedule mi ngay ma'am
Iti kuana iti parang tractor ito yung four-wheel tractor. For example, ito yung Ma'am Annie. Ito yung area mi ito yung i-schedule mi iti kasi adangay kami naman nga pa-schedule na member. Sa ito area mi ta mostly kit member mi iaswan mi ngay ma'am iti 2 to 3 days nga pure nga dito iti ayan na dyan nga traktor. Tapos kastakat agigiddan ngay. Agigiddan ti pan naka-traktor na. Iti kakaro iti pang corn. Diyan pang rice ma'am. Different days kami di ay. No dito pa nagpa-schedule. Siyempre no dito umay ulit. Bigat kanton. Basta continuous to di ay mga First come, first serve basis. Oo. Ngam na dyan ko, ang karkaro ta may sa iti ayan ti members amin nga nagana. Ito area mi. As lang ang schedule ko iti 2 to 4 days kakasday. Nga mamamingsan. Wen. Nga nagtraktor. Karon no agaabay. Wen ma'am, agaabay nga talaga. Pero kasano tatati ko na di sir. Sir Melvin. Kasano iti division of expenses on the part halimbawa ni Juan, ni Pedro, ni Juana, ni Petra. Imay da amin iti may sal daw nga ag-request. Since ga po tagkakaabay da, ini-schedule mo isudan iti mano ba nga oras nga malpas ti may nga traktor da jay halimbawa taga 1 hectare da. Jay 1 hectare siguro ma'am kud pa. Mahamot nga din narasan kami tag traktor. Mas lang siguro 1 hour 30 minutes or 2 hours. Iti per 1 hectare. 1 hectare. Fully kwa diyan. Once nga nalpas diyan, ready or malinisan for planting. Wan ma'am, ngam dependent to jay farmer. No kahit na ulit tong dobli yan, through hand tractor. Tapos di kastakat kaslangay nga karkarong pumino jay daga nga mulaan da. Kasi may merti man di nga talaga. Ulitan da nga burburan ulit. So EJ halimbawa dagi aga-abay sir in one day manuti kaslangay nga maiset yung palpason da hand tractor in a day. Siguro 8 hours pat lang da di ba? Or kasanuti ko na di depende ba iti kaya di operator? When ma'am. Depende jay kaya jay operator. Di operator ngamin ko pa siyempre mapanog met. Parang continuous. Parang no agaabay mayat. Kaya na nga palpasan ma'am iti parkaro no agaabay iti 1 day. For example, nag-start so na ti 7 or 8 o'clock. O kaya na ma'am palpasan ti more or less 5 to 6 hectares. In a day? In a day. Karkaro mo talaga nga agaabay na. Kasi kumkuman. Now, kasano iti ka? Kasano iti expenses na di sir? Or kasano iti division iti mabayadan kadagi jay da nagpa-tractor? No kasi iti strategy. Ako hamot kiti nga problema day kasi ada iti pag-measure mi ngay ma'am nga pa nga taon na di ay usually sir per hectare ba ti ko da di ay ti price per hectare ti price na manutikas lang nga na pagdinunumuan nyo nga bayad iti per hectare once nga na fully na tractor di ayan nga malinisan ready for planting 2.5 ma'am jay kwa jay member jay non-member ko 2.8 to 3,000 nga kasi 2,500 i-giant naka-include i-giant diesel when ma'am operator when ma'am okay so awang problema tapos no i-measure lang ano yan na di boundary dagi jay da agpa-tractor when ma'am kasi after mat lang nga matraktor mi measurean ni jay kwa si area iti bawat na tao nga na traktor so ti basis na di mabayadan na when ma'am okay that's on the part of the corn kasi anong mo iti part iti rice sir kanya da yung strategy yo syempre kung na first come first serve
Ada lagi jay da sa nga pulo nga imay nagpagpa-reserve iti one day. Kamot lang ma'am, na ganun, first come first serve, tapos no, agigiddan da, schedule mi iti, kasi iti rice gamin, iti lang malpas na no, talaga nga sagad, mga 3 hectares lang, In a day. in a day. Okay, so Narigrigat garuti ko niya, sir. Narigrigat, Narigrigat ma'am. iti talon. okay, narigrigat si talon, talaga, Oo. kasi, karkaro dyan na matay medyo, naunag, medyo dalublubo na, kunada. So, medyo narigrigat nga talaga. Tikas tami, isursurat ko ma'am, di ko no, dati may nga, imo na nga tao, isurat ko, o sige, dahil ito schedule mo nabigat, dahil ito tapos tikas takot makita, may kakaro lagi ito members, nga members mi, iti association, nga umay patrakto. Okay. Now, adda ba pwede nga bang ikakatikas lang nga example dagiti the members mo no anya mo digijay ko na tayong positive feedback or negative feedback manipod kanya da idi adda dayto yun machineries nga usaran da para kadagiti talon kon kamaisan da. Kasi nga number 1 nga positive feedback na ma'am, diyan nga ikwa, right away nga umayta at dan diyan mausar. Okay. Tanong ko dadapiman ka traktorin diyan. Siyempre, umayda nga dagos ito yung balay, at nga dagos diyan traktor nga naka-ready nga nagana, mapan mag-traktor diyan ito yung talon kin kumkumanda. Ay kumparam idi nga pandag birok pay. Okay. Nangingina pa. And then, ako na tayo ng ikot medyo hamo pa sure no umayda nga talaga no naka-schedule da. Oo, ma'am. Oo. Now, in terms of their ko na tayong of course, that is financial, iti time, sir. Inya itikas lang nga makunam. Adaba iti kaslang impact na on the time kung na tayo in your sa family po ninyo. And then family ng mga members po natin. Time, ma'am. Idi kami noon na sir, di ba, walang tractor. Okay. So, manual labor na itakas pangarigan, ada iti agarado, ada ti agsuyod, and then ada ti agraep, ada ti kakasjay. Kasano itikas lang nga makita tayo nga na-save you ijay nga situation. Actually, yung dakkel talaga iti mas saving time iti dati tractor min from DA kasi no pa man umay dagiti members at patraktor kami right away mapan jay Operator tractor ket within 1 hour malpas payment dito nga matraktor dito ni bangkag da. Ket kakaron agrush da nga mamulaan da nga dagos ti nanganan iti talon or bangkag da nga sliding nga aguray kati 2 days 3 days. Tatang nga dati traktor mi napaspas. Talaga makamula kami nga dagos mo. Ayun, mapagigiddan. Mapagigiddan. Kunata yung good, no, napanaliwayam, napan mo kinita di bonobon mo kot. Kasapulan gaya mo na niya nga may raap. Hanga mabalin nga, no palampas umpay ti may saldaw, dual daw ko tawanan. Baka, kasano to kadadakkel di bonobon mon. Natangkan Okay. So, at least niya makita tayo iti impact na. So, nagdakkel talaga ma'am, impact na. Talagang nakatulong. Okay. As a farmer individual, sika, mabalin ba nga ikanda kami ti exclusive nga experience mo nga takunam dakkel ti impact na. Anya DJ kas lang experience mo nga naitulong madakkel nga impact na daytoy panakaalayo kadagiti interventions manipod iti Department of Agriculture. Ito lang may bagat ma'am ko, excellent.
In the sense na, excellent ma'am, in the sense nga in your experience, si kakas lang individual, member, iti ako na tayo nga dito yung association nyo. After nga naalayo DJ, interventions manipot the Department of Agriculture. Excellent on your part. yes ma'am. Anya apay nga makunam nga excellent. Pangay ma'am, actually excellent ko na kasi from land prep makatulongin dagiti intervention nga naawat may. From land prep ora iti after harvest makatulong ay kasi ma'am ada iti tractor kami na dati pasurot ng trailer okay, kat mausarmi iya nga after harvest mausarmi nga dagos at dahil kasla excellent ko nakmanin kasi right away nga dati magamit min nga nagana nga traktor nga magbun nagana from land prep nga na after the harvest makatulong ngay nga talaga nagrigat ko ma-explain. Guys, sir, ibagablatan no kasano nga kunatayo tapno ti kasta dagiti da agdengdeng nga nagpuypuya nga awon pa experience ta ako natayo para no handa pa nga nakaawat iti interventions iti Department of Agriculture, and then they are planning to create wano mang buangay da iti associations da kat amudan no inya iti epekto na no iso da ngay kat associations da kan no makaala da iti intervention. Lang nagrigat ni explain ko kasi yan na ang mawatan tirik na iti jeragsak karkaro jeragsak nga nagana nakaawat kada gitoy intervention from DA dakkel nga talaga iti naitulong na pinyak nga sa individual farmers in iti nagana members ayun kasi malas iti gastuda iti paragtalon paragbangkag at dapay iti tawag ngayon at dapay iti no for example agin kam dagito nga nagana tractor may gamin mamay kat ko agitid kami iti incentives kada iti members mi nga in kind okay sila di last month for example nag-oras kami iti t-shirt the association, then the second time nag-oras kami iti shovel for the members. Sa pasap daya mga naiwaras amin nga members awan tinalabsan so kasla nga makuak iti kaya nga parwaran may pagangay kat kumbaga is nalaganan tama? Nalaganan kayo iti nalaganan iti in terms of your time, in terms of your effort, and then of course in terms of your finances, expenses. Nalaganan kayo ta adda ba na save you sir Ijay before and after? After na mga data intervention talaga dakkel na save each member. Okay. So, anya nga ro DJ kaslangay nga ko sir. Counterpart iti associations yo nga aramidon yo kadagitoy da nga interventions nga naipay kada kayo manipod iti Department of Agriculture. Number one ma'am counterpart ko Jamie shed for the tractors pinagdumapay. Then maintenance. Okay. So surutan mo ma'am policy nga iti supplier nga for example ni tractor kat 300 working hours 600 working hours ag change oil kami ma'am kadagay nga nagana for example 350 nag change oil kami ma'am nga
na-consume ng working hours. Tapos, before nga nag-tractor kami, i-check mi ngay amin ma'am dagay ni parts na amin nga oil, amin nga ma-apply iti lubricants. Kaya i-check mi amin ma'am dagay. Tapos then after iti land preparation, kasi mo lang ma'am, i-check mi amin iti kuha na kay parts na. Tapos mawashingan amin nga nadalos. Dahil ma'am. So, proper maintenance. Maintenance. Yun. DJ, iti numero 1 niya. Apay, nga masapol nga dati shed na DJ da nga machineries yun. Kuan ma'am. Number 1 ko, siyempre tatlong preserve DJ machine. Karkaroto na po, agtudo, aginit. Nalakakay mga ag-fade, karkaroto color na. Traktor no, kasday nga mabibilag, iti init. So, in sakripisyo may mga nga nagaramit ti shed na. Talaga. Okay, so we're glad to hear niya, Sir Melvin, nga inikan nyo iti patag, kumbaga, importansya. Dagito nga machineries. Tapno, anya iti kas lang maganab yun, no kas jay iti aramiden nyo, kadagi jay da nga interventions nga naitid kada kayo? Tapno ko man, nilagyan, itingisan, masustain. Jay, nalitan, masustain, jay, Working condition na. working condition na. Tapos itsura na kasi no pangit nga kitkitan. Correct. And then of course, no proper maintenance sa raramidin nyo, agbayag, tama? One ma'am. Ayun. Dagi nabanggit mo tatay nga, di panagsurot yung kadagi change oil na, jay panang linis yung before after using. Ta syempre no ham mo nga linisan data after using ko pitak-pitak data. It will cost DJ ko na tayo nga panaglati. Well, di panagkalawang na. Kat usually no kas jay iso ti pagrugyan na niya Sir Melvin, DJ pan nakadadaol. One ma'am. Oo. Kanuhan nyo nga suruton DJ panagsukat yung change oil nga makunkuna. Diba, ngumisit nga uso DJ langis na nga it will cause problem on the part of the machinery. Yes. Ayan. So, sir, dahil kita nga kuha, kung na tayo all are positive din ang nangyari niya. At dapat yung instances nga nagkaroon kayo iti issue, iti usage na dahito yung tractor. Then, if in case man, kasano yung na-solve dato yung problem? As to usage matkid ni ma'am, awan unay ngay, kami nga na-encounter, jay ko, jay ni, ang tawag na nita, di problema. As to usage. Kasi, first kami nagpa-meeting na ko, na, no kaya't yung abuludin na gito ay, open, umay kayo. Okay, ngam kitain nyo lang, sigurado nyo lang ngahan yung nilitan, nga madadail. Ito eh. I-check yung matasak ba yung masaran nyo. I-check nyo. By the way, sir, may sabati operator na rito or anybody can just do it? Jay ko ma'am, Jay ni, for example, yung 4-wheel tractor nga takkel, dati talaga ito operator na. Yes. Okay. Jay basit, adamot lang iti operator na. Yung Jay hand tractor, ni ma'am, kadagi Jay members. Oo, kasi hamot nga pa din. Kuliglig. Wen ma'am, kuliglig. Kuliglig, oo. Urasin no, pwede. Jay ni, adamay may sagawin ma'am. Ada Jay mini cultivator mi. Hindi nakita mi nga mabalin nga mga sargayam nga paggulis. Okay, oo. Animot lang. Open nga umay agala dagiti ay open nga umay mga ala dagi members nga nagbulod mangsar. Pero anya iti condition sir nga in case nga dagi awan iti may sa nga operator na anya iti condition yo kadagi da agbulod. Kabakano ag sublento nga kat awan di may sa nga palig-palig na. Ay ko ma'am
nagtutungtungan mi nga sakbay nga nga buludan da may alam ti members i-check ko nga nalaing madaman maperdiyo ay ka obligasyon nyo ang naitan na mang-repair mang-pa-repair before nga isublida. Okay. May dadjay sir tapno ti kasangaykat ko nata yung na syempre no awan iti kasi nga agreement it will cause problem nya tabaka no insublina baka na dadjayon tapos hangan na check adda sumarunong nga agbulod ti kayam nakadadahal kad jay previous nga nagbulod ti mapabasol to DJ sumaruno. Well, okay. In terms of concern, kumbaga, ada ba iti impact na di manual labor kundi di pa nakausar iti pag-usar kayo iti tractor in terms of yield? Kumbaga iti talon or kundi iti mais? Well, ma'am, nakakal impact na. Kasi dyan ni agsublite man na dyan ni tidakkel nga 4-wheel tractor. No manual nga agland prep ka ti bangkag. Narabaw nga ma'am dyan ni kanan iti arado iti for example ti hand tractor. Narabaw kas lang nga rabaw lang ti kuana. Dyan arado na haan nga buo hanga mabukwal. Mabukwal dyan ni daga. Idi adala ni traktor nga nagana nga mausar. Nalinis pa ma'am. Iti ko na iti tawag na rita. Iti aradon na. Tapos mabukwal nga usto iti daga. Rumpas lang nga rumor na do mga inner part iti daga. When ma'am. Tapos no may tipan nakaarado na ni daga. May tipan nakamula na. Ayun. Well, ma'am, may tipan nakamula na. So, dakkel ang talaga. Dakkel iti tulong nakin. Aduwa nga talaga, ma'am, iti maapit mo. Maapit mo. Kada pintas na di pa di pagmulaan ko na talangon. Oo. No, kas pangarigan mano nga percentage tikas lang nga increase na, sir. No, i-compare mo manual labor nga arado suyod kas laka ko bang spergan i-compare mo bukwalon aradwon iti machine machinery ko na ko ma as to yield na yield when for example niya ma'am no per hectare ko na talangon ay per hectare well sa pangarigan well ma'am Jenny panakalan prep kami no Jenny tawag na nitan di traktor karkaro no mayat panatraktor na mayat nga iti robot na kuna na ma'am panagtubo mayat iti panagtubo na Jenny may mais ko na talangan let's talk about corn mayat iti tubo na kasi syempre makita mo't lang kay ma'am nga no mayat iti tubo na jay na ganan jay mais expectarum nga na gana adon iti nagana iti ma-produce na i-compare mo pa man ngayon ma'am di manual nga na inland prep da makita mo latay nga dati nagtubo o dati awan kasi dyan na traktor ma'am gamin talaga nga mayat iti kung ano ay iti karon no tanga summer nagmayat nga traktor kasi na dry gusto iti daga. Siguro yield naman kat ko adda nga talaga makidi nakadepende nga ron di ko di ay maintenance na depende naman at i-apply mo i-cable mo nga abono na dito ba so dikas lang nga may isang cost lang ay kat kasi ito nagigida na lablabasa kon nga makita mo ngay nga nagdadakkel dagiti tultulang na di maisan and then makita mo ngay talaga ngay pantay-pantay yes, no flat ko manik makita mo pantay-pantay ngay nga adda dagiti dadumamot nga makita mo adda babasit adda dadakkel ahan nga nagpapadan dagiti ako na tayo nga mula na may saba nga effect na dayo dagiti land preparation may samam day no daduma nga talaga kasi di no tractor piman gamin no
no nilitan no traktor iti mang traktor iti daga mabukwal na ngay amin ket very smooth to day nga mulaan kaysa ikumparan ijay manual arado lang naganahan unay nga mabukwal natangken ngay nga mulaan da ay ket unay nga makatubo jay ni mais ikumparan jay ti na traktor nga no na traktor nas in soft J taga ket makatubo nga dagos J mais and man the difference na J na traktor ken J manual na arado da lang kaya naman pala so kung apa di nagdumakot nagpapada apa di nagdumakot ad dati ababa ad dagi talaga nga nilaganan no natikag kumakot adan ngay dagi awan mula na awan ma'am karkaro tigid so nagpintas kaya mo talaga no da iti kuna tayo nga tractor. Now, on the part of the J Palay, sir, di ba, dapat lang titaltalon dito eh. Oo, ma'am. Oo. Kumusta mo't itikas na ngayong impact na in terms of rice? Okay mo't lang, ma'am. Kasi, ikumpara man yun dyan ni araduan ti traktor. Kaya manual nga araduan iti kuliglig. Adayo ma'am ti adayo nga may mayat dyan ni arado ti traktor. Ta rotavator is una. So talaga ngayon tawag na nita. Fine. Anak ko ma. Fine dyan ni trabahuan iti traktor. Dyan kuliglig. Aradwen na medyo hindi ko na da bingkol rough iso na right? So adayo ma'am talagang may miyat ni nilajay trabaho iti traktor kaysa jay ni manual nga kuliglig. Okay, so napindas nga talaga kita nga experiences mo, sir. Pero kahit kuman nga damagan mo no kasanong mo iti daytoy ko na tayo nga anya dagiti the variety ko na tayo manlangon nga imulmulayo iti kataltalunan nyo. No panggap iti corn ma'am, ito ni hybrid corn seeds. At ito or rice, iti inbreed seeds. Da kami gamin ma'am, nakabil kami iti bukod ko na dyan ni Corn Demo Farm. Right, from Department of Agriculture. So, dakal ti panagyaman mi, nga da kami iti may isang beneficiary. Si Corn Demo Farm kasi nagtakil tutulong na talaga nagkan kami iti hybrid corn seeds in natotalam siguro kat for 1 hectare duang hybrid corn seeds and 9 kavans for abono. Aside from the hybrid seeds nga naitad kada kayo at pasurot na. At pasurot na pa nga abono. At ma'am, wait. Oo. Wait. So, gitada nga ko, sir, kasano nga nakatulong kada kayo? Okay, nabanggit mo to tayo demo farm. When we say demo farm, hanak agam kamali iti demo farm nga ikot isuda iti mangitod iti imulayo. Isuda iti mangkwa iti abono inga na nga ma-harvest, am I right? Yes, ma'am. Wait. So, anya dijikas lang ngayong nakitam, sir, iti association nyo, nga nakita iti Department of Agriculture, no apay nga da kayo iti napili da. Tika, adto asosasyon niya, dito itabok, di ba? Apay nga da kayo iti napili nga agbalin nga demo farm, iti may isang, is it corn? Ma'am. Corn, what about rice? Damat lang? Damat lang, ma'am. Actually, nakaawat kami lang iti for the past years inbreed seeds. Tatang taon, ma'am, naka-avail kami iti hybrid rice seeds.
for demo farm. Ma'am, sa mga individual. Naikuha kanya individualan. Okay. So, iti demo farm iti corn, kahit kuman nga maamuan na, sir, syempre, please share with us. Aniya, DJ, kasla nakita, iti Department of Agriculture, nga kalidad, iti asosasyon nyo, tada kayo iti napili nga, maysa nga, maikan iti demo farm. Number one siguro, ma'am, active kami nga nagana nga association. Kaya nakita da siguro kanya nga naganan nakita da kanya nga kaysa kami nga active nga association. Adati cooperation? Okay, adati siguro may sa di ma'am nga nakita da siguro adati cooperation mi nga naganan ami cooperation act officers kin members iti nga association. For example ma'am ti kunada kinyak idi nga hindi naganan bagada nga may sa kami nga naganan makuha ni ti corn nag-avail. Nag-avail. Tinawagan na kuna dati maangay nga meeting tayo kanada tatan baga nga dawas kadagiti members. Wala ako nada. So, wala din nagpa-meeting iti taga DA. Ada kami amin, ma'am. Nga naki-meeting. Responsive ma'am, dagiti ko. Dagiti members ni. Nakang-ijay naibaga kinyada. So, anya iti nagbalin nga impact na idida kayo nga association na iti napili kas demo farm iti corn? Nagdakkel ma'am iti impact na karkaraw iti gastos iti individual farmers. Idi ma'am gatakan mi iti sarili mi nga imula. Gatakan mi iti abono mi. Tatan idi inumay dito corn demo farm. Nagdakkel iti panagyaman mi kasi number one di gastos iti naganan iti inputs. So, iti kuha na gawin ng Jenny Corn Demo Farm kasi lang ay maitid dito yung seeds, abono, iti membro. Kasi lang ay adati counterpart na lang na kagudwa. Kagudwa. Mabalinda pa yung utangin, bayadan dan tono. Harvest time. After harvest. Kaya nag-met nga ito iman ma'am dito yung nga programa iti Department of Agriculture. Kasi nakatulong na kinyaming nga farmers. Nga naganan manilday. Malesen, ma'am. Mabawasan iti gastos. For example, kung yung 1 hectare, makagastos kami iti 1 hectare iti mais, mga 30,000. Tatan nga, inong may dito corn demo farm, mas lang nga nagudwa. Kit nagdakil ding savings. Iti kada membro, iti asosasyon. Mabalin na ito sa rin siguro, lagi savings na nga nagana. For family, education, kunata yun. Okay. So, at least, kunakon, ulay takmanan nga maragsakan tayo niya, nga mangdengag nga adda iti positive impact na dagitoy nga programa iti Department of Agriculture para kada kayo nga farmers. Now, on the part of iti ricer, idi damo anya dagiti imulmulay yo. Actually ma'am, iti awan pa lang iti programa iti Department of Agriculture nga JN Breed Seeds. Ngatngatan kami from agricultural supply iti imulami. Kaya iti kastami pa yung siyempre nangina idi kwa ngay JN Harvest mi agisay paret kami iti agisay paret kami iti seeds na isuti mo lami manan.
for the next cropping. Uwan, ma'am. Ay, ngam tat di inumay iti naganang inbreed seeds nga from di nga libre. Nagdakkel ma'am iti naitulong na kasi hanmin nga gatangan. Hindi kayo mulamin nga rice seeds. Kasi dati libre nga itanda. So nga dakkel ati panagyaman mi. Dati itanda nga free nga inbreed seeds at damat iti hybrid seeds nga nagana. Na itad. Ada pa ipasurot na. Ada pasurot na lang abono. Ayun. So, kasi talagang dakkel niya, sir. Uwan, ma'am. Yeah, dakkel iti ma-saves. Dakkel ti naitulong na talaga iti Department of Agriculture. Okay. So, in terms of sir, the yield na mo't ngay. Siyempre, hindi ngay kat kung tayo nga in terms of per hectare, iti talon ko na tayo. Kasanumot iti kung namin kat katangan nyo niya. So, nakasave kayo ijayan. Hindi ko na tayo nga umawat kayon iti certified seeds or inbred seeds. Kasano dya yield na ikumparam before and after? Ma'am, dakkel iti kuana, iti epekto na. Diferensya na? Uwan, ma'am. Karkarong ta dugiti mo programa iti di no before nga agited da payman iti dagiti inbreed seeds. Ada nga jay kunada ma'am agpaniting da jay farmers forum. When ket damagin na kinyami ma'am no iti ketping nga variety iti inbreed. When syempre ibagami jay high yielding na inbreed seeds. Okay. Ket isumot ma'am iti itadda. Ket mayat mat ma'am karkarong dagiti ilang tawag na dagay 400 series 500 series nga inbreed seeds. Nga variety. Nga variety. Oo. When may pat ma'am epekto na adun ti may bunga na. Mano itikas lang yung average nga ma-harvest yo per hectare in terms of dagiti ko na mga inbred seeds nga na-introduce kada kayo by the Department of Agriculture. Depende man kiti mga kwalita. Depende jay variety na. No dito ayon mi ma'am dakkel iti karkaro iti for sa tatang summer. Dakkel iti yield na dagi jay nga variety. Nga variety. Oh. Siguro ma'am mga 1 hectare kat pa mga 120 And pataas. up. Went up. Ti per hectare na. Oo. Depende nga ma'am nga man di ko di ay hindi farmers nga The maintenance na. Well, the maintenance na. Well, talaga nga data maintenance na tito kas lang may isang factor, di ba sir? Ma'am. Oo. Tapos nagkasangay ka ngumato iti yield. Okay. So sir, siguro sakbay nga agibusan ta dito yung istorya tangay kat anya mo tatangay iti makunam. It kadagiti the funding agency nga nang ipapay kada kayo kadagiti nga interventions nga I believe nga iso tinakatulong iti kuna tayo nga panagbiag dagiti farmers sayo nang runa dagiti farmer members iti association nyo kuna ko man. Dakkel ma'am iti panagyawan mi karkarod ti Department of Agriculture. Dakkel nga talaga iti naitulong da. Kada kami as member, as individual farmer tindag iti membro mi. Kasi natutusan from land prep, seeds, abono, kin manag-harvest ket mausar mi amin ngay ma'am dagi jay naited da kin nami. Kami pa lang nga panagbirbiro iti usaran mi addan kin nami dagito yung machineries nga nagapu iti Department of Agriculture. Okay, siguro last question ko sir tatada ito differentiate mo man with your own idea ti kasasaad DJ
association nyo, idi awampay iti interventions yo. Ikumparam, idi nakaawat kayon, iti duwa nga 4-wheel drive tractor, duwa nga kuliglig, nya pa di may isa nga Mini cultivator, corn seeds, and rice seeds. Abono, and the dumapay. Sir. Before naman, no, in terms of gasto, dakkel ti gasto mi. As individual farmer. Dakkel ti gasto mi before data nga intervention. Ken han nga right time nga maka land prep kami kasi awan iti mausar. Schedule kami kadagiti private nga traktor na nga pamisubli-sublian ni Suna. Ngam iti before after nan nga nakaala kami iti narito yung interventions from nagtakkel iti epekto na kanyaming association kin kadagiti members kasi less kami iti time, less kami iti gasto. Namingsan, libre pa eh. Namingsan, syempre, maawatan talaga iti dato mga members nga bayadan na pa iti service na di tractor after harvest. Nagtakil nga talaga iti epekto na kasi makasave kami pa ma'am iti gasto at mausar ka lang iti needs iti family. Ken pa ba? Okay. So, sir, siguro pampuli ko na kumadeta tayo na niya. Tatanat pala dati pahabol ko nga questions kada kayo. Anya tatan itikas lang ay nga maitid mo nga advice or kumbaga balakad kadagiti members yo iti gumawisan na Mapako Farmers Association. Kastamot kadagiti farmers pa nga membro iti maysa nga association. Kadagiti kadagiti members ni kasi every meeting naman ibagbakin niya lang dapat singsingpat tayo no, singsingpat tayo membro iti association tayo kita ang takid nitap no padpadakkelan ti pa iti cooperation tayo kina-active tayo iti members. Kastamat ka dagiti dadto mga members nga paid association na individual farmers nga membro daw iti association tap na maka-avail da iti interventions nga magapo iti Department of Agriculture kasi ma'am jelas sa meeting mi kami noon hanggang talaga nga membro pi man iti association awan iti ma-receive or maawat mo magapo iti DA. Yes, okay. So siguro amin nga membership sir kat registered di RSBSA. Yes, ma'am. Yes, so RSBSA. and siguro dagdo pa nga membership kat recipient da iti RFFA. Mostly, ma'am. Mostly. Oh. So aside from the data libre nga kunata yung seeds, corn seeds, rice seeds, corn seeds, dapat na jay, rice farmers, financial assistance niya. Yes, ma'am. Nga magapo iti Department of Agriculture. Yes, ma'am. Actually, kay Warwanas ko lang may sama ng liquid fertilizer. Oh. When the last week. Okay. Para kadagiti members nga for free. Ayun. Okay, so Sir Melvin Ramos Mangwag. Yes, ma'am. Thank you very much. Iti-inted mo nga gundawa ito na motibe ang tapos tikas sa ngay kat in time mamot alaon dagiti experiences yo pagyamanan sir kuna tayo nga naging honest kayo himbagayo no anya diki jay kumbaga naitulong kada kayo and then we're glad nga makatultulong iti Department of Agriculture kada kayo nga pada nga manalon. So anya itikas lang nga namnamaon mi kada kayo sir?
Anya tikas lang ay nga mai-commit yumot iti Department of Agriculture. Siguro ma'am, timakimit mi ket tutuloy latang ako nga active kami iti nilajaya. For example ma'am no tutuloy nga pa ng nilajaya. Kaya mo yan, sir. Parang Maintenance. Kan of course, isudya ko naman nga mabalin yung siguro nga yamam mo dagiti da nga ito nga programa iti Department of Agriculture kada iti da dumapay niya nga kayo. Kan siguro sir, baysa siguro nga aramay din yun ito nga kat from 156 nga members. Mano di members yun tata? 75. 75. Yes, ma'am. Siguro dream yung mat nga manayonan anya sir. Hopefully, ma'am. Ayun. So anya tira may doon steps iti DA iti association iti tapno manayonan dagiti nga members yo. Siguro encourage mi ma'am dagiti ko. Dagiti hanpengan na ka-membro ti association na maka-membro kinyami tapos may kastakat matulungan naman may nga pa nga mawarasan to at may kaniti intervention from the Before nga malipatak, so anya pa dagiti do mga services nga papait association so kadagiti members? kuan ma'am, rentals, rentals ma'am iti dagiti machineries. Tapos itad kami mut lang ma'am iti incentives kadagiti ko. Oy, kadagiti members. Nadakita dagiti machineries mi nga basit. May waras ma'am in kind. Kadagiti members. So kasta nga di iti may isang strategy yo tapos iti kasta nga kat medyo mainganyo maayo dagiti the members kan magbalinda nga active. Yes, ma'am. Ayun. Sir, thank you very much ulit. Hanak nga maumang thank you kada kayo. Ang sipot tapinat kanyo dito iawis ko nga makatungtong kayo, na istorbo kayo pa yan. Ito nga oras. Thank you very much, sir. Okay, thank you much basit nga na-share ko. At least siguro itid mo ti basit nga adal. Yes, definitely po, sir. Based ka na ganyan the experiences yun. Okay, ma'am. Thank you.